Dobar dan, dragi gledatelji, i dobro vas našli. Prošle su i poklade. Nalazimo se u postu prije Uskrsa. Ove godine poklade su bile sredinom drugoga mjeseca. Mi smo bili u selu Ravniku i snimili smo običaj. Bili smo baš u tome selu jer pokladni običaji u Ravniku imaju jako osebujan karakter. Pozivamo vas da pogledate prilog jer vjerujemo da će vam biti jako interesantan. Nalazimo se u Ravniku, jednom od 7 karaševskih sela. Došli smo tu snimiti kratku reportažu o pokladnim običajima. Kao što smo rekli, Ravnik je jedan od 7 karaševskih sela. Administrativno Ravnik pripada u općini Lupak i broji negdje oko 600 stanovnika. Došli smo baš sada tu u Ravnik prigodom pokladnih običaja jer je lijepo i što selo ima osebujne običaje. A što je tu zanimljivo i lijepo vidjet ćete u ovome prilogu. Zapravo nešto ćemo vam reći odmah na samome početku. Ne možemo se suzdržati a da ne spomenemo medvedje, koji nakon ulaska u selo veselo su nas dočekali. A tko su medvedje i čarbuljke, nadalje u nastavku priloga. Da ne bi dugo duljili, pogledajmo dakle što medvedje rade i kako izgledaju. Tu smo kod vas u Ravniku. Vidim će imate jako lijep običaj vezano za poklade. I ste interesantno popraveni. Kaži mi nešto za ovo kako ste popraveni. Pa što se tiče, vidite, ovo su sve naši portove, to su kožuvi, zvone, zvonci, to je po staro vremena. To smo zapamtili i mi. A za maske, spomenuo si mi nešto za maske. Kaži mi kako činite maske. Pa maske se krpe, to se bilo po danas, su maske bile od platna, sve kod to, ja sam neki od platna tu, ja. Ne ništa više od platna. Platna s kapom. Sad od kako one su više koji da čini kape, ni kožuvi, slabo nađevamo ni kožuvi. Onda smo napravili maske od blana ovako. Vidim će imate jako mnogo zvonci, su opasani zvonci. Je li to bilo od prije ili to je ovo sad? Od prije. Daj da vidimo malko netko da treska zvonci. Kaži mi sad, kad se popravite poranjeni, kamo poslije idete? Se popravimo po rani, odemo kroz selo, se šetamo kroz selo, odemo poslije kod nekoga doma, najno malo rakiju, kafu i to. A poslije 10 sata, kamo idete? Poslije 10 letimo u Čarbuljku, idemo od doma do doma i negdje pogledne, negdje jajca, neki novci kako su. Spomenuo si čabaljku, kaži mi molim te što je to čabaljka? Pa to je čabaljka ko se veljelo kod nas je na koza, u dreva, s rozi, štanji, s valinom, s maramami. I kamo idete čabaljkom? Poslije doma do doma, tudi po selu. Dobro, hvala vi mnogo. Tu smo kod vas u selu. Došli smo da snimimo nekoliko stvari vezano za poklade. Mi u Karaševu isto imamo običaj na poklade da ide mošulj sela. Vedeli smo će tu kod vas je mnogo polepo. Mladi deca se popravljaju i idu selam. Kazete im nešto za taj vaš običaj. Pa kod nas po Rajini ovako, kako sam im rekao, do 10-11 sata idu, dobiju da popiju jednu čašu rakije, vaću devke po selu, i celivaju jedno drugo, im prakaju u kiku, i mažu snegam, djeca biže, devke se bojaće i vaću. A čerbuljke idu samo, dobiju neko jajce, da poganu, nego novci, oni samo to klapkaju za novci, znaš. I tamo sipaš trobnjaci, 5000, 50 banov nekako se kažu sa novi. A od ove dartije ne baš im davaju. Razumjeli smo će vi im velite medvedje. Znate li zašto im vele tako? Pa ja mislim da medvedje im vele tako da nose privonut kožu. Spomenuli ste i čarbuljke i mi isto u Karaševu imamo običaj da ide čarbulj, a i mošulj. I onda kod nas u Karaševu vileće kad te čarbulj okoli, onda cijelu godinu si zdrav. Jel tako i kod vas tu jajak? Da, istina, ali čerbuljku vodi drugi jedan mošulj.
pa medved ili drugi se popravio, neke druge ne. I oni dođu, kako sam rekao, prose novci, razumete, dobiju neku skuvardu, neku pražituru, neku krofno nešto i poslije si idu. Ali evo kad ti metne na krstine, kod nas tako se kaže, kad ti metnete mi na krstine onu aljinu, vlećete ne bole krstine cijelu godinu. Jel to istina, to je od onih Božih. Kažete mi sad po jednu stvar. Vedeli smo že čerbuljke su inako popravene, ne su kako medvedje. Što meti obično na čerbuljke? Pa na čerbuljke nakite s maramami, svirenjače, štenja, kanice, svake jake marame na aljinu, na krstine na meću, da lepa šerena. Hvala vam lepo.